Mwaramutseho nshuti bakunzi bacu, uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho amakuru yaraye aba iri joro ryakeye rya tariki 26, ubwo byabaye saa 8 z'ijoro nibwo twagiye kumva imbunda z'umuzinga za zindi zikomeye arizo zirimo kuvuga ahangaha hafi y'ikibaya cya Nyiragongo, ariko amakuru dufite nuko abasirikari ba M23 n'aba FARDC baje gucakiranira ahangaha hafi ya Kibumba neza neza. Ubu ngubu muri santire ya Kibumba nimwo amasasu arimo kuvugira, cyane cyane nibwo amasasu arimo kuvugira. Rero uyu ni wa mwanya twiyemeje ko tugomba kujya tubagezaho amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Rero tugiye kwibanda ku ngingo zimwe na zimwe, uburyo Kongo yafashe umwanzuro wo gutangaza intambara yeruye hagati ya M23 na M23 nawe ikaba yaje gutangaza yuko igomba kurwana intambara mpaka ifashe Goma, aho yatanze amasaha 24 kugira ngo ibigeze mu mujyi wa Goma. Ayo niyo makuru tugiye kubagezaho. Twababwira yuko Kongo ikimara kumva yuko M23 ifashe umwanzuro wo gufata Goma yabaye ngikangutse, yaragiye yegura ibibunda bya bindi bikomeye bikomakomeye, ibifaru ndi wareba. Ubu ngubu ebana intambara irimo kuba itandukanye n'iyari isanzwe iba muri misi zashize. Ubu ngubu nakubwira yuko Kongo imaze gutangaza ko M23 imaze kuyisubiza inyuma hafi ku birometero birenga 20 uturutse mu mujyi wa Goma. Byange bikunde FARDC irashaka gufata Kibumba, Kibumba ishaka kuyifata ikayicaramo ikayishingamo ibirindiro, kuko irimo kurwana ishaka kuzamuka kugira ngo ifate Kibumba neza cyane, kuko abasirikari ba FARDC ahantu bari urabona hano ku Kanyamahoro imbunda zikomeye nimwo zishigikiye zerekeza mu mujyi, zerekeza mu santire ya Kibumba neza. Bishatse kuvuga ko abasirikari ba FARDC barimo kureba Kibumba neza imbere yabo, barashaka kugira ngo bakomeze bayisunike bayikure hafi y'umujyi wa Goma. Amakuru tutarafatisha neza ni ukugira ngo tumenye ko niba FARDC igamije kugira ngo yegeze abagwanyi ba M23 kure y'umujyi wa Goma, cyangwa se niba bagamije kugira ngo bakomeze bayisunike mpaka isubiye muri Sabyinyo aho yaturutse. Ayo makuru niyo tutaramenya, ariko Kongo yatangaje ko igiye kurwana intambara karundura, ya yindi intambara mbese yeruye, atari bya bintu byo kurwana derira, kurwana usubira inyuma. Bo bavuze yuko bagiye kurwana mpaka apana gusubira inyuma. Ubwo rero amakuru tubibuze gukomeza kubakurikiranira hafi ni uburyo ku rugamba biraba byifashe, uburyo ku mirongo y'imbere biraba byifashe, abasirikari bagenda bapfa, turagenda tubibagezaho, turi gufata amakuru tubibabwira. Gusa muze kutuba hafi, niba aribwo bwa mbere wakumva ijwi ry'amakuru wakanda subscribe, ubundi tukaja tubana mu makuru ya buri munsi. Rero uko ngiye ndi kubibona, M23 ikimara gutangaza yuko ifite gahunda yo gufata umujyi wa Goma, irimo gutera ebana, ifite gahunda yo kugira ngo irebe ko yacuma ije imbere. FARDC nayo ikagwana ifite gahunda yo kugira ngo M23 itere kubasunika ngo yegere inyuma, ibegeze inyuma, nono isatire umujyi wa Goma. Urukumva hagati ya M23 na FARDC bari kugwana intambara ya yindi yitwa ngo nta mikino zirimo kabisa. Rero muri kino gitondo FARDC yamaze kubacuma, kuko kino kibaya cya Nyiragongo bari basanye ngaho bashaka kucinjira. Noneho muri Sake naho tunyarukiyeyo tukababwira uburyo byifashe. M23 ntabwo ikiri mu mujyi wa Sake,
abababwira yuko M23 ikiri mu mujyi wa Sake barimo barababesha. Umujyi wa Sake bawuvuyemo, bari mu misozi zerekeye za Sake, zicuramiye za Sake, ariko ntabwo bakiri mu mujyi wa Sake. Twitege amaso iby'iyi ntambara, kuko umufaridesi ari kurwana intambara habiya nijoro, habiya ku manywa, ugasanga atandukanye na wa wundi wa mbere. Faridesi rwose iri kurwana, ntiwamenya ngo mbese ifaridesi izi mbaraga iri kuzikura he? Bakimara kwica uriya muguverineri Chika Kayiko Kirimwami, ni ukuvuga ngo nabo bashatse kwihimura, babona ko M23 nta mikino ifite, bagwana intambara noneho yeruye ya nyayo. Abazalendo, FARDC, MONUSCO, dufite n'amakuru ko na SADC nayo ubu ngubu irimo kurwana.